Evo je. Daj vam. Jesi ti nje uopće vidi? Šta misliš da je trajekt, avion? Ajme, odmah će nam kuća živnika na mali dođe. Maš čakaj in kar taješ, ti te tu treba sonca. Drži se ti svoga štramca i pazi da te ne kolpa. Aj, Rona, nemoj ući. Ajme, skužaj. Sve se ti krije. Čuja sam da bi treba doći oni Martinović. To je onaj čaj lud za sportom. Je, i rekao mi ove godine da će me vode na supu. Nema šta taj nije proba. A bome i ti s njim. Aj ti ufatit ću te. Evo, sad ću ja tebi pokazat. Spustili smo budicu i ješku i sad samo guštamo. Najvažnije je biti strpljiv. A šta je? Šta je ovo? Jesi mi je ješku? Vjerim. I Mara iz Australije će doći. Čula smo se preko Facebooka. Osvojila nagradu za poeziju. Hvala Bogu, a ima neko kulturno mjesto gdje ja ne treba ići s tobom. U muzeju treba znat mučat. Ovo je naš poznati izumitelj. U cijelom svijetu ga znatu. Eto, and people say da je ovod samo linosti fjaka. Je moš virovat, ovo je prvi spomenik Tolstoju. Here, U cijelom svijetu. ovod? Ča misliš, hoće li doći opet oni lipi mladi iz Nevijorka? Ča su bili ovod? Gladija bi se 100% doći. Ča su bili smišni. A Tonči, ča govoriš? Pari mi kad mi kad smo bili mladi. Ma je, samo ja nisam kleča. Ma daj na omi, činimo rade. Nikad nisi bio od romantike. Ma samo ča nisu došli. Eno vidi, mali nešto govori, mater. Ajme, jedva čeka. A ča kaže? Evo ti pa slušaj. Ajme, ča je naresta? Evo i Martinovića. A gdje je Mare? Eno je, sve u bilom. Eno i mladenac. A svi se uvijek vratidu. Destination Seltzer, welcoming every time.